watinda atahamukisia bonde bala watindela nina hawiko atio kanani watindane sa na kwa ibinda yingi mukisia hekano se mwanyoyo mudo chendri wa kilungu cha dhuba wa mukamba ndri wa mitambo ino ya Adhiani FM na halirikana ni kilungu cha batamuno kwito idie akamba ndo muno tede wataidia na kwa oliku kumanya umo wito idie ma akamba na tiima da mukisia kidio kito tambaya mukamba utuo wito wa mukamba bala tuwaide ta akamba na bala atwe lekele mukisia kudo chandri wa kilungu nyeneta wa McDonald wa Mario nade wakedewa na ikolio wakedewa na woni wakedewa uyenda kwele njombe yange mukisia ukonia dhuba wa mukamba maukulio ala utanya kudewa na maukulio ta mukamba no maukulio ta mukamba au metaba makulio ta neki mukamba wa umie bala wa umie makulio ta mukamba aende taba we kiwata mukamba kwa you ever mukamba eika ata makulio suwa mukisia no tutume kwa nzia ya WhatsApp message kwa nzia ya WhatsApp nambari ya noti monza inya monza ile thamba to inya 0742 472 264 ikulia yako andika ambia na ndeto dhuva wa mukamba ikulia yako ambia na ndeto dhuva wa mukamba na utukatia imoko imwe kwa Facebook kwa Adhiani FM wasewito binya wito na nikenda mwekisia kwa ile ya kilungu kiete na mwani ndini wa studio unatidi tuna kendri wa ilungu mbetu ilungu ni hivi sia dhuva wa mukamba ni samonyo jina mwote ndini kwa studio sia Adhiani FM ndio ambia na utuelesia masito maku umetaba na wikata ni mubya makidona ndikwaze wotu yenesa nyendu yenesa ngaine wa musio asante ntakoma na ingi kiweyo ndikicha wakaka kuyo asante nakondu yenesa mwezu kisa nakwenda ukeria bala we nye nita Bishop Dr. Gerard Wamanzi numete kauma ko yake Tree West ko yakwa mwandu vethi wa Nyenze na ni mutabani wa museo nye nindu yange imubya nundu akombeti kilenda bani wa museo na kwisi lotabanya ni wa museo ndipo no kie kwambio na history na ndipo nesie kumkwa nesie kwikia kidito kumana history ya mukamba nundu baike ndana zeta kwenda ni mukamba makidona Thank you Bishop na karibu ndani wa kilungu cha umundi tende na kuelekela 10 mwaka yasikia umundi wa katitu wa 10 umundi wa katitu wa matuku 10 wa iwa 10 na ile kwa titia letu ilungu ingetaita na tinga ile mwaka na tilia ngaini mubyano kwa tutongwesia mwaka muima ilungu ne ilisia dhuva wa mukamba Bishop pe undu ukileti no okay taile kwida mukisia tinene ya mmeokonia balata mukamba ni tunani yeta yenga ya balata endete na twanene ya maundu makwekiwa tanikeda mukamba ile dogo tita una dikia kiwango kilawa ilite ukikia na wote naona kanani tuambie kwa kumana na maudhaidi ala taetie ndo tene Bishop kwa utaje twaile briefly utulilikanie una tuye bala twaile ivye mamba ya mukamba yo makidona mukamba ayuma kola omi aumete ena ngai wake very true na esene na ngai wake ena kindu kita wangu wata niyo kana covenant ngai yo nilatu nene kwa tuinene tolondo yunye na kutwe na wata niyo kibende niki tukatwika itwa mina kibende ni rabi yako anyo yumo kambo na yake mukamba mwizu kisi yokola uwe tumo tukafika itu amina kibende ke twambeanwa ndo tukoma ni kibende nikia na ndicho kitukoma ni exactly yumo kamba na kana mundu na ngai makoma ni ya uthaithini very true vila mundu ambie kwele luka kumo uthaithini ula wanga ula wawo nibo mambie kwa ni wana na ngai na mambie kwa na ngai nake asia kitumi cha kula watu awa ni ngai na nicho tunanini tunasia tema kidono yo mundu mukaka na mundu mutwanu na hivi kabandu achasa ngwata niona muome kana muka mundu su ethia ambia kwele lukalelu wa maisha la waenda na nono ngwata nioni athela kila chende kana chume mutwano nikeka uma onembwa ndo amakethia na siana indu ndikethia bo na uti wandukethia uilie ulondo kwa ilite kwithia uilie titumini chao nundo siana isi ekalathi nethe akaita wasio thukwenya si ekalathi menya akaita wasio thukwenya na nundo andu amaindo kila mundu wea wake nuka ulonge na amu olondo mukaite no usiana na usiende na kwithia sitesi tailite kwithia tiendete galikaiwa imbe andu amendo watungia ni siana ikamana ithitwe mama mina twimanda
na ndadini wa mwene musuno na mama akere no kueleza ciana ati ku ni kwa mutumiono wose itoko na ku ni ku nyinya na mwendie na kiambenda na twetikela tubusiae kuhusiana mweba mu mana o yakawe awe ona thia yata ni wao ithe wenu ana ke mutumia ake asiana nenge inya wenu ndaya yuthila kamba waemie kuonya ciana kana usiao wa kamba waemie kuona ciana cio kunenge ngai ula wa moetete ndino ndaya nundu kithaitho kila chawo kiena na ciana ndaya ya ngai na joko no mundu anu metha ithana metha ithanai nundu metha ithana nundu wa mabata maethia matwete kwanzi engi kwa ngai nabo yi nibega sitwezia ya maskini kikamba tutonda kumweta mundu muboy timo boy wa mboya twena mundu o kila saa nenga wako mana nake wa mwelo dukano kweta you mundu aboye ingi alama kwitwa aboy na ndwekile makanisani mindete ni mbalamo exactly ni ala jau ala moko na you try moutrika anana manga itabala nundu ngai enda andu matwiki anana nundu we munana ito yu mundu we nasiana siako makidona kana kalake kandu nako ona keka kusiawa no sai de bingi ta kwa nasema bingi lakini kalake kwithia kena ndo nakwa kakethia kera isi kutiwa sindu siako you tukethia tutendo na ngai kile ya witu ni wa kwala moko tukati wasi mali ya ngai ata niwe sikila cha tumiswe Isaka enda kwa Esau nikwithia Esau ni waenda akamusemi akamweta na Rebeka aindo nako you ai osi ya mwana chao kiali monundo mendo you ka kemba sia nei pasi Yakobo ndai na ngwata niona nyinya ekwa kiali mokithio gendi yela tunena ndeto eno yasia mukamba atia nie na ngai wake aise nicho kiutumito unena dhuba mukamba aise dhuba wake kutatani sia nao na ngai kula wa mumite oto tunaya neni tunasia tema kidono nye naku tuisia watu yese kula twaende tuisoma twaina yuta yinye kila nenda utwika ndia isa ukitwika na nini endelea na maisha maseo ti kwithia na twiki kila nenda utwika newa anu machasi ndo utwika polisi na utwike chao isusio dhera ine pesi ndila ne bangie lakini no siti so neza utwika nundu benga yo ndongo ese kula na ile topi ti kula ngwenda uthi ni kula na ile tekuthi na geza usise gida mbona no niendete na huni endete wataboka sema niko umonde tinenda obo wa issue ina ya kiadhimu bakidona tinena ati kendo chambe mo kamba na mundu wonde we dunia ni wenda kumana kiadhimu na kiumo sienda na sia notiwa sienda na sia na tigo ndevotio kunikala ndeto wane ni okilugule kecha bwa mo kamba ni whether you na ndeto sia kana aka mundu muka ainyama itu mathia di masiana nigo ni uneni kidogo okililie kana yeto evyobe kati wa evkisi maitu na mono aka ulia kidogo nitameona tema buvua tema wete wo bongo na sinta tendo tunengelege facts bishop uwo wakana aka majiadi maasiana na ni chau manenga esiana nondo ni asiai na nitailete kwidwa te mona merci asante ndeto sio twamenenia makidona na twamenenia tuitabia mu kambate twanenea ubo wa ndwa ngone maitu na ndwa ngone na na twasia nikwithite kwina makosa nundu andwa ingi methi kuona mwaito na mayasa ti dhalate kiathimo kwa mwaito matiete na na tasi ati na kuwe kota ita kwambia muthenya wa muthi tasi ati makidona tukasisa mwambio ngai ombie mundume nigo amba mundume ka kethia mundume ono niwe kalile tala ikala metu no tuyai wa mulaika mundumuka ngai ndesa kwithia ena bata wa mundumuka lakini mundume aonekana ena wendi onekana eweka oiwa munyibe na ibo wombe wa mundu eta mutethesia asuni mamandiko twambia bo
yu mundu eta wachao mutethesia ila twabika kimusi ithitienda na ciana mbai nye ni mukitondo na uni mukitondo na umagu ni mukitondo no mai na kitondo na ciana ciakwa na kitondo na ciana ciakwa ikithia cia kitondo indi ibetisione ibetizie kibeti chakwa na kibeti cha na una kibeti cho mautia kitondo you we makidona andu akwa ni gusoka twa mu ni mutangwa tanga twa muombe utwaite muombe yusi anasia kutana bie naombe kana na atangwa ni okolia hii umutangwa to no kwa twa kiumo ni muombe hata you try to mana kibeti chamba inola moziuno kibeti no kiekuka na choka kina asia na sia mbai yako kina asia ile sia na sia mbai ya muome kwa usiana hii bayundu matie nye kimbai nundu kibeti itwa twanena kwangeleka nicho kisiaite no tolo ni microphone ino kila tumisieti ombeu sawa no ndo mona microphone ina computer no ganga ndo ndani ya mbemba mudanga ndo ndani ya mbemba na ningirwa kida mbemba ila mbasesi na mudanga yue omonzi ukauya ni mbemba na mudanga niyo ya ndia yue ila twaitwa na microphone ino na computer no ayo ndo tieni kila kitu chake sio kichoka yuto akakwata nya nundu nitokwenda kuitumia sio thesi bama lakini kila kimwe ni independent right kumana kana keki ya webuni ya musia iningai nigo na yuto not only yuto ona inya ne de labda ni mata sia ndo kiuni kidi ya wa kana kuria inya wa kana nda idwa emutwa lakini na kana na bebe labda materia na sina idea kana kuya kana aya weka idi kuyo kama ya osiana meyoka kana kauka kathi mono twambeba ya mwana ni wasiwe musita wakwa tiwo na nele yenye ndebo mukuwa kana muinawa ni kuadhima kana to nundu ni kamusi wo mukuwa kana muinawa keria kana ka ndina mukuwa ndina muinawa na unio kathima ngotiwe mwena musi kakeria na ndebo ndina mukuwa ndina muinawa mundume na ndebo ni nango ni kuadhima kana ko tuso ngaliko yengi mwitunda twawa asie ko mundu wa kuadhima kana wa mbene ide akana ko ide wa mwitu mai wakana nundu yukatwe kambai ya kwa mwitu na akesa utwa wana kathi mkuwa atwa wana nduma musiusu kana kathi uko na asu nicho kitumikana ka katalinde kuadhimwa keka nini bishop no tuengezia kana nika siaiwa musioyo na kesa yeso twa kana kukengwata niona kunya watu hawa kiute kanena tunena twambe soka watu asiali mwana ndasi aiwa kwa inya ndasi aiwa kola inyo siaitwe yu mwana oyo athima wani mundu anu mabithe mbetatu mundu wambe wa ukali makana kunuma musiaiwa omwitu niwe etikila kana musio wakwa kitu point da bema point number ya keli ka katwika umaini wa kwiye kena mwana nya mwitu kana mwana nya nyake tolo yutu kona Yakobo aende kwa Labani mwana nya nyake yu osu kake ba Yakobo ndai mwadhime na kiti ya mwana na hicho kitumi yu otiwe kake mbandi katwae kaida kemwita inaimwa kake bwinya kene watwaiwe ukenda kemwita inaimwa na hicho kitumi yu kikamba kake mba mwana oni kutwana watwana mbui yangu wanenga wewe naume mbuya yangu wana nikwitikila naume niwe tikila kwathima mwana akatwana ni wapi nguo ya mwana nzia akatwana nicho kitumi yukweli yake kamba cha wangi tunaweza muno nundu mwana au nobeka kibetikija umie kuonevo kanokethia tumie kuona mwana nokedia andu maba yani mwana atatwa beniwe mwana
Nondo mwana asewe ba na chuni kizi toke kamba mwana asewo ba na twaye ya na inde nyaye so kutwawa na meso kuisia mwana twigwa mwana ota haki muteta twina haki mono ya elito na ndikenda twikasie mwana oyo ukigwa anko kana inaume wa mwana anenge mwana mbuya ngwano amwitikilia katwa nundu ali kwa kamusio nginda kwa kawowo yuto asioka kialimo usuni wana ambaile bagede ile atero mbuya ngwano ngwano nguko ela kukwiba sekikamba kwetwa kukuwana ngwano ya ngwano. Thank you Bishop. Yani mbuya ya kololo ya ngo ya musego ya mwene mwetu la kutwa. Thank you Bishop. Nenda tunangelinda tusia mudendo next week kilungune kingi hotakiete kaende ya baukwa maundasume ukonia kia timo nikera dieta lika okwa ndene nikera dia na taikula ni maukulio niki taekie kuwathimana ukwene kana ezet now nemesemenini mono kuwathimana wa niki tiende na kwasi ya Jesu tende na kwasi ya kile kitu cha kuwathimana tunangelinda tusia ka katwika umaine wa kwie kena mwana nya mwitu kana mwana nya nyake tolo yutu kona Yakobo aende kwa Labani mwana nya nyake yu osu kake ba Yakobo ndai mwadhime na kitia mwana na hicho kitumi yu otiwe kake mbandi katwae kaida ke mwita inaimwa kake bwinya ke watwaiwe ukenda ke mwita inaimwa na hicho kitumi yu kikamba kake mba mwana oni kutwana watwana mbui yangu wanenga wewe naume mbuya yangu wana nikwitikila naume ni wetikila kwa dhima mwana akatwana ni wapi nguo ya mwana nzia akatwana nicho kitumi yuko yake kamba cha wangi tunaweza muno nundu mwana au nobeka kibetikicha umie kuonevo kanokethia cha umie kuona mwana nokethia andu maba yani mwana atatwa beniwe mwana nundu mwana asewe ba na chuni kizi toke kamba mwana asewo ba na twaye ya na inde nyaye so kutwawa na meso kuisia mwana twigwa mwana ota haki muteta twina haki mono ya elito na ndikenda twikasie mwana oyo ukigwa anko kana inaume wa mwana anenge mwana mbuya ngwano amwitikilia katwa nundu ali kwa kamusio nginda kwa kawowo yuto asioka kialimo usuni wana ambaile bagede ile atero mbuya ngwano nguko ela kukwiba sekikamba kwetwa kukuwana ya ngwano. Thank you Bishop. Yani mbuya ya kololo ya ngo ya musego ya mwene mwetu la kutwa. Thank you Bishop. Nenda tunangelinda tusia mudendo next week kilungune kingi hotakiete kaende ya baukwa maundasume ukonia kia timo nikera dieta lika okwa ndene nikera dia na taikula ni maukulio niki taekie kuwathimana ukwene kana ezet now nemesemenini mono kuwathimana wa niki tiende na kwasi ya Jesu tende na kwasi ya kile kitu cha kuwathimana tunangelinda tusia ndeto ya kwa ya muthianga liko suni kwasi chepchoki beti kiyathima mwana Nacho wewe nja sebi ndale gikake mba kibedita kia dhima mwana lebeka ndai adhinika ai mandolondo kose ya Yakobo kia dhima kwele ai watono mwita ba yaka mwe mwana au nde kwa dhima mwana osu ngina kondo ke ngani na makia dhima na meiko lakini nundu mwana akateko bakuma kwa Isaka nundu musiolo kuendesa ti wa Rebeka ni Isaka nicho kitumi wa ilasima mama athinike amwose tomata kula kwithe na jobo wayo ona ogewa yitukati ya kitukalika kikamba wiwa ona musei wakwa atalimeta mwana ukewa inyake aendie ibuzela ikumaka no muome ikwa otali opaka mwana nono musei ndahati alimeta mwana hicho kitumi yutu ngakulwa nasya andu mathi manetene siana sei masi alimwetene na sia alimuse na kilo kweka nono ni wamwene musi. Thank you Bishop Mutisiane kuisela mtaboni ya Adhiani FM kilungune thuba wa mukamba mtaboni tinake Dr. Bishop Jetlansi Manzi na teda tunangelele namba sia simo kwa mundu yonde utunapidhi wa yanda ku wale simbenge ukonia thuba wa mukamba kana kiatimano namba yako ya simu 0722492218 kana badai muonza
ilele inya kenda ilele mwenana ngune tunene anenge ni ngozo cha conference na conference yende ba kanisa ni ba gezorai bala baila round about the level of the ka pen baita wa CEO kabau twina conference twende sie umuthi wakata tuniende na mpaka wa dhanda tu na wachumwa. Asante. Thank you. Ni Dr. Bishop Dr. Gerald Manzi uratena kendri wa kilungu cha Thuba wa Mukamba kioni chake kicha umundi nyina koneta wa McDonald wa Mathio na kuma kwa Thuba wa Mukamba ibye etikwendea kwiliwa na kiwio kisio ndeto hapa ya muthianga alikuwa suni kwa sei chepchoki beti kiadhima mwana nacho wewe nja sebi ndale gikake mba kibeti taiki adhima mwana lebeka ndai adhimika ai mandolondo kose ya Yakobo kiadhima kwele ai watono mwita ba yaka mwe mwana au nde kwa adhima mwana osu ngina kondo kenga adhima na makia adhima na meiko lakini nundu mwano akateko bakuma kwa Isaka nundu musiolo kuendesa ti wa Rebeka ni wa Isaka nicho kitumi wa ilasima mama athinike amwose tomata kula kwithe na jobo waju ona okewa yitukati ya kitukalika kikamba wewa ona musei wakwa atalimeta mwana ukewa inyake aendie ibuzela ikumaka no muome kwa otali opaka mwana nono musei ndati alimeta mwana ajo kitumi ngakulwa nasya andu mathi manetele siana sie imasi ali mwetele na sia ali musei ema na kilo kweka nono ni mwene musi. Thank you Bishop Mukisiane kuisira mitaboni ya Adhiani FM kilungu ne Thuba wa Mukamba mitaboni tinake Dr. Bishop Gerald Manzi na teda tunangalia namba sia simu kwa mundu wonde utunakiriwa yanda ko wale simbenge ukonia Thuba wa Mukamba kana kia imano namba yako ya simu 0722492218 kana badai mwanza ilele inya kenda ilele mwenana ngune tunene anenge ni ngozo cha conference na conference yende ba kanisa ni ba gezorai bala baila round about the level of the ka pen baita wa CEO kabau twina conference twende sie umuthi wakata tuniende na mpaka wa dhanda tu na wachumwa. Asante. Thank you. Ni Dr. Bishop Dr. Gerald Manzi uratena kendri wa kilungu cha Thuba wa Mukamba kioni chake kicha umundi nyina koneta wa McDonald wa Mathio na kuma kwa Thuba wa Mukamba ibye etikwendea kwiliwa na kiwio kisio